Superintendent ki pulet ke district East Khasi Hills uba esnong tenger uli tho bahadian bagi pulet ke liyo ke jingtip ke bapaka komta ke kenhon anti narcotics task force bat ki pulet jongka thanat maulai ki lepenong ya ke jingkon absrep ke surak keberan hajan ka banalari showroom bat ki labat ke weka kali sumo ke bawan Guwahati menet cheshilong bat ha gajing kendra ke liyo kurup u drugs uba kila suba uba u heroin uba thap eksendok sabon uba san puhnyo point san ibai gram. Kini ki argut kebala syakam ki kentop yu Abdul Mukil sauklai senam kerta ubana Karimgan Syakjala Asam bad u Suaru Pananda Mohanta lai prasnam kerta ubana Kachar Kajala Asam. Bad na kini layo kurup ik sautli ke mobile phone kawai ke epic card kawai ke pan card artli ke ATM card bad kawai ke driving license. Bad ki pulet kla register mokot duma halor kani ke jingja bad ke jing tokit menta kadang ya cekmat. Kini perarmu di puasa di naka bed jokin yo guru suddenly kini ki soap boxes ma but suspected dan kini ki heroin di southly ki mobile phones kawai ka epic card kawai ka pan card hardly ATM but kawai ka driving license di hadin bala thau ya ka jingdan jong heroin kadon kumbas sanpunyo point san ibai grams halor kini ta case la register po mulai precision ba batka investigation kalau stang di kumong ne ba is khasir police ngin am sham pliti ngin tristan baradin kong ban light ne kini ka jing snew jong ne drop apo is khasir kampame po Shlong City di nakling jong hero ni kerpat yaki bai ba rama ban ni trilang bani bat ban ai ka kubot ini lada don kanu ka suspect le ne jingdon jong ne drop apo ka locality ne apo kali ne le akadong ka choki di kipai ba semua ban Iraq ban ai kubor ini kenapa nak pilih jongi nila ban take action ni don laki jongki group la ni laki jongki channel dan la kataru ni dang investigation kadangnya kita dokit hi nama dang yokem de sipang ingin sapit pan la da kadon em ka jingi dei rei kumbalong menta kini ki anu kidon la ka jong ka kenut bat kaduka bahari pada la ka jong ka group sa kan don ke jingmai ma dia ka state jungi nomor ba ka let kawan ba ka asam kalong free ba te menta ko moi ni ki nong khai drugs bobon ni ki na asam apa migale kata ngamla padong kata nem ka jingma rei ka kam jungi ni ka kam jungi ban ni de ban detect barat de kong unit drugs la da poi po state jungi ka ba de isha po asam kata ngim don ei padong rei ka kam jungi la da poi po is castles kumong tuisin ba kidrop ski wani na po tanya sam lada wan na po East Jandils la kilai na East Jandils la yo mangi na East Castles de la da yo makina po East Jandia dan ni la dui hani de la wais kum tas ngiro kani ka wan po kumba kiong ki wan tanga ti ni yo no mangi hani de na kling jong East Castles pro ko ngi trishtam ka bat ka ANDF jong